pada snijeg, miriše kafa, dobro je. Pišu da će rat, da se vraća fašizam. To zvuči isto ko da je negdje bio, ko da nikad niko nije ginuo za zastave koje ne vijore više, za himne što se ne pjevaju i zemlje kojih se ne sjećaju. Imam 51, pored kafe flaša rakije, dobio od tetka, od njegove šljive. Slušam St. Anthony i Alexa Harveya, u potkošulji sam. Imam herpes, to me jebe više od nadolazećeg fašizma. Nisam više mlad, ne bavim se glupostima, redam Lego kockice, kitim jelku, čekam Djeda Mraza. Ako ga ubiju usput, ako naguze jelene, ako fašizam zakuca i na moja vrata, razmišljam da se priključim ovom moru izbjeglica i posjetim one sa refugee welcome transparentima, ali iskustvo mi kaže da ih neću zateći kući ili će me dočekat u dobro skrojenoj uniformi. Fašizam nije u kukuruznim poljima i njivama. Fašizam je pod asfaltom u blatu naših predaka. To je krvna grupa koja svima daje, a najbolje se prima kod onog što se lafo otima. Imam 51, gledam vijesti, na ekranu je jedino smrt živa. Vidim da su euroskeptici došli na svoje. Pada Evropa, ruši se Schengen, sad ćemo svi u vojsku i policiju, obuć uniforme, zadužit cijevi pa na granicu, očistit korov svaku u svojoj avliji, da samo naše cvijeće cvate. Barem ja tako vidim pad Evrope, al možda ja ne kontam. A i koji će nam stara bolesna fašistička drolja, nama zdravim, plemenitim, normalnim. Imam 51, nisam reakcionar ni cinik, ali imam par riječi koje bi mogle zazvučat tako. Onima koji bi antifašističku revoluciju, pa skinite se više sa društvenih mreža. Neprijatelj unaprijed zna svaki vaš korak, osim ako to nije sve od koraka. Organizacija mora biti hijerarhijski ustrojena, čvrsta, nevidljiva i netransparentna. Zajebite donacije, fondacije, festivalčiće. I šta vam znači ono prigovor savjesti? Hrana ne oružje, knjige ne municije. Pa čovječe bolan, oni će doći sa tenkovima.
biti jedno, dolazi ljeto. Neki će na more, a neki s mora.